Bhí ábhar dóchas le feiscinnta de spáint na Gaillimh ina gcaidhint le champíní na hÉireann Tiberdáin an tatan Scata. Ina going ag an deir seachna, bhí fearn abheóta Corcaigh, bhí stewar an manisteoir nua Ben O'Connor. Brian Tyres is Cathal Mór a Hammond Trátrachta. Coleman, Súr a rís timpeall ar siúd. Ráth ebre na Gaillimh, Hoffa bheith tóca leis tá buile díanach an son, agus chur son canach a díal ar leitna na Gaillimh agus tá cárta teachtan sa. Agus Mark Coleman I dribloids an seo is dóidm go buile sa glegin an seo agus mai ceapan Michael Kennedy is dócha gur cárta buile teach ach féidir goil an táleis. Se bhí cártaí dua agus go déin féin dearag a gcuin an teachtan se me cearan Coislí. Nis mar seo bhí Harnady an té behúisce istigh bhí sé sin anna scoilte. Bhí sé. Ceann son búirte siarige agus an bheirt thar sní go deas le chéile ó hebh na láimh cléan trasa tá sé sin ord agus alíonnta mar scór a réist. Trí scór I Gaillimh, trí scór I Cathal Mannion. Machchan sagarí Darraníri an Gaillimh á hebhrú go díal ó ghuine go duine agus tá Tommy O'Connell féhrú níorí ligannte go teach an teach tastar spagótaiste tá go chéan faoite níos fearr ná chéile. Mar sin Fuile chama a get tréirs. Búirte fad aige nuas ar Declan McLaughlin, fearr chun cúil a ghaimsiú ó níorí mátá atá stifiúil spúncúil mar arcúine. Búirte isteach éisiil agus sin anna cheannis, cinine le díanamh go rabbit. Trastan sa rééis seansar bháide bheith Tom Monaghan atá tríos crutha a bhaintas líon Corcaigh. Well, sé rabbit a rééis nar a fuair sin slitar. Go lórlar tusa eile bheadh sé ag bula sin har a teasná nach féach an léargus atá aige Monaghan anna riocht ar fad ó Lord Porca. Agus tá bhéadach Corcaigh scóráil ón únsaí seo bu dhéal mar ardú Manaman dó bhé. Tommy O'Connell dáile an cletar tá Harnady búirte leis a dóibh líne. Ordathe ar a géadíireachtaige gan pein leis tíorda sin Seamus Harnady agus a bhfuil féinte fachtaige scór anna háchtach de Corcaigh. Sin scór Harra bheith tábhachtach. Owen Roach fearr ána na bríide an slitar a glanna glanta le héfacht chofad le Harnady. An Shannon dúid I léirú I glicis agus I chríneachta bara take leistigh dá chéile Cork má bhí peintí na Gaillimh go díal luasach lethe tá na peintí ge Corcaigh go díal chuma. Nis an mór díirech. Pádraig Mannion a cúla siar an náda le Harnady leistíir de Brista nuas a geisiúd agus tóca gras a Brian Roach. Dara Fitzgibbon an captail bhfuil a chúci as a chéad agus de Corcaigh manamach go bhfuil. Rob Downey inis. A rééis tá Barrett a gúsáid na Glíháin chun spás a chrúd a hennig tréirs féhrú tá Shane Barrett agus tinner chrechan aige agus tá Corcaigh currachan cíneige. Siagarí Gavin Lee, Darraníri sa tríon Lord a Lorg an cletar. Tócaige Declan McLaughlin. Búirteige gan féchan dineach atá an slua a ceiliúr a hail sin ceann de Buaicphointí an tráthnóna. Council búirte go maithacha Tim O'Mahony á bhóga siar seo chun héasanis. A réist rion médigad begáinín le fiscin an son Daithí Burke ina chineach tá Shane Barrett a díanamh an díal tráthnóna. Tóca an son féin máisteach ag Pádraig Mannion. Gavin Lee tá an chomhair leistigh. Tócann sa ag fearr a chúil Monaghan tá sé sin ag Gavin Lee go hálinn ar fad. Dar an nachtú nó an naomh díag de bhí brán tuaigh an Gaillimh ag chiilchainnig agus tuaigh Corcaigh ar Heberdáin bouta bhain eile. Búirte go díal san éir an son ag Seamus Harnady ó nuas an sama ag Dara Fitzgibbon atá bert chun a gcothaige I dtíanamh isteach tá Hayes trastan bháide agus tá sé chun an líanaige Brian Hayes. A réist coimir an lachtfar a chaléhéad a ruthar. Dara Fitzgibbon leis an ruthar a córó ara Harra bheith scaoilte agus ní raibh aon duine fáchan sin sa lár.
Shane with an issue the glug. Nuasan son Connolly, agus tá sé buaite chomaigint Linana dúige chur féhrú. Is deachganí Barrett agus Corcaigh a rééis bhfuil nimcha a bhain Brian Hayes an bountasa cíocht na heile húdar ásaige an tarna cólaige a Corcaigh. Agus sin an difriocht na cúl cinúnach. Corcaigh Wadley's Lloyd sin féchar Barrett. Tess Loive Fitzgibbon. Agus ní ráidir lelas a chur be ní siad sásta Hayes a all. Trasta grí, well, Darren Neary, Shearnsa grí Keenan Fahy. Has to go count a heligan a stachan zone chúl. Sin diantanis, will paint a fachten son ta ord score, will ta an a chiaunar fad. Colin Malloy, a Lauren Leanig, ach gach picha, Lornach na shoota, Mark Coleman, agus di chur Michael Kennedy, ach trich a second lesson son, ta an teas oga teachtastach in Parke. Exactly what we expected coming up here. Anytime you come up to Salt Hill, be it the Winter or the Summer League or Championship, it's always going to be a tough game, and that's exactly what we got. I thought they were very, very good the first 20 minutes. Particularly in the first half, caused a lot of trouble with their puckouts and stuff. Half time, we had a few harsh words with some fellas inside there, and we just said we want to see the best of you in the second half, and in fairness, we got that. I think it was nip and tuck, as I said, probably the whole second half, and thankfully those 2 goals at the end gave us a bit of a cushion. Really good game to get this time of the year, and look, we're delighted to come out here with 2 points. It's what we wanted to do. We're not into moral victories, you know, we don't want just good performances. We 100% want to get points on the board, and that'll be our focus over the remainder of the league. We just want to see where they fit for the battle, and they were. We saw a lot in fellas there tonight that we're going home happy with.